Yet the moon and us separated when your munya that yet a motor say, and as I say, the profile at Nancy, you will idea. Yet the Nancy idea may kai, she me who baby yokon, and no honey de bremo. And then the idea bremo, and I said the best someone, and some are here what the Maya, a can ye Ghana this year. You do me dear woody, no, after maybe yourself and any art and can. Now will be a bonabas one. What day about so much the movie by F.R. and Quanto Hudia. No more cancer now as Santina and Edimuntin to my Costa market. El Cotton now faces or cotton dear man abrofono. And some pea among fortune one naturally at the Afa, we beach us and correct. A beach as a house of a zoo goes and to Huffy. A bill so say, Sebius on Sebian said they know what the mayor can then your sanity. And Unti at Nasi, I ever Busian one day. And the Ebesuan say, the account and quarto who jetty in pa. A brebe and a chassis. Why not the buy? Na say, ye near tears with the Maya dear museum call a year selling a market and so swap. Sabra no quarto mujam. No harm on a tongue quano, and an assant to Zukoto. Now a macapacoton, as answer Sabra no. Nay ye, in foodie, and name Nipa who jetty, and an Asabius on Sebianado, Nana Ecoso. I feel be more and then quarto who jetty in a chassis with my mom. Now feel be more soon as Sante. Said Sebia Santiago Sieno, and Nasa Sante a buy. Now one was so better so. And internet Nase, the Ebesuana a dossel, and a minimum of fat, mad din nara. Wafa, Tetriku, Kwame say, why Egyptologist, and a ne historian, and our face of pedagogist than any Atnasia, Eva Lucia Diano. Bidding Edema before ya. Me and I a home near man Atnase. Ni mfa desuan emfa so ofa me watching Kronto na bizamu official fanso bi ye sha ze afina ye shia ampa official fanso afin komatu yen afise se na ete ahonkam na enye me koso kakra de amiase ofa me da se ne brens me da se ne obra wanya de amaye okay ofa ene de da no so ni o enko to ho dwadi no asa ade eche ade esa no bia eka ne die na abakosam so de ese ka se yesa ho ho a eya na menya bebe makonya abakosam ni yiti na nyakobon so de mo adome ba amen de over ene ye hwe eye enko to ho dwa enko to ho dwa no ofa e hyase brebe na ho so ne de bai enko to any enkwasum de eyade a ewo ewiase amamre babia fititi titi Egypt ebeje say emfie be empim du nyina na enkrofo eto nkwa ko mfie ema omokosun wo se kwayo no eye se woni wawofo entie demom uni obi akotena na okosum no na sa nipa no odi bibi ama wawofo eno wajew akotena ne nchen no wa yakoa wato enti enye Ghana ha na fitiase ena enye Africa ha na fitiase ewo wiase ba nyina Rome enkwasum na mo frɛ nkwa no Serbians enti Rome fo no sojafo wo de ekon na hyekyere wo man no enti kokko a nkrofo wo benya won akonu mu nyina be yenkoa wo Rome ena wo hwe inyirisi abukyere nsusu a nsusu na nsusu de akon enti asante so de ba yense yenso ye de ekon na hyekyere man no so de kon hyekyere man a so kokko a de bibia wo benya nkrofo afiri kunum aba efre no ekon mu endomum afa endomum na de aba enti kwasoma amfiti ase Africa ha fiti babia wiase babia na 10,000 fans 10,000 years ago wiase babia na chese na wona awofo no a omuntimi nhwe wo mba no won
on de say obi baba be to ma no bi na na do mako no so enye sika sanete enti se ni nyina ye nkwasom na mom akanmamu anase asantimamu nkwasom de na eye no nkukura okoto akwaba sabi otim beye penini kura wa busuanum ebinum ba omuranom etim ware won se ma na wo mu no ememe wo mu no susu omtim beye busua penini ni ade ina ye enkoa ye de on beka ya busua ho na ma omusum sa ena esono abrofo nso nko asom no a eba akire no ebe 1700s anase 1400s ifia pim ahanan emu no sa nko asom no abrofo beto abibifo se yenkosom wo no eno de na esono no kura nko asom a ukwa udini kura omfanko se woye akosua mansa na okona se ura no efra no John Hodgson na yesi Hodgson's ne de o mansa na kan ho Hodgson mansa owo owura Hodgson enti ura no din na de ebeto mansa so sa so na ombe ye colony no na ha no mfra no the British Gold Coast e wo Britain for dia enti sa ai adwene se onipa wo obi wo yonku nipa wo kura oba no yo na betu ni dini na oba no yetim di no ma owura no ba no de na etoy na odi ho agro oba no so yetimi ton te se de sabe nantwie anase odwan na wo fie ho ya ton no ama obi fufuro na se o kasa akura nse so ka na se ye towa na mo de na so mo towa o sin aboa sa aboa ya tun di se o mo wo kraman no ya tun di na so de uradina edaw so na wo von pacho me hwe ebre pen na eye bibimamu no enkwato hu dwadi no ehya ase na die nti na ma brofo no nso eba ebibimamu yo nwadwen se omo ba di enkwato hu dwa ede wo nwa abrochi say history mu no ye obibi e friend Middle Ages so Middle Ages no ye ebra 1400s owura bia na friend Christopher Columbus so what ni dinia oko America no kra ya hono ko yo oko ba bia North Mexico sisia no Central America wanko North America ho ena obebo amane yesa asase bi okohunu efe pa na so sabrem so na abrofo adoso ama omo kan say omo aman no omo adoso omo nya adwuma nso ma youth no enye enti omo dwene se ene omo bekọ akọfa asase no enti omo ko ye no na asase no so nipa wo so dada obede no akọfo bi asase enti omo dwene ho se omo bekọ akokum nipa e wo asase no so no na omo afa enti North America no wo ho no aye white man's country no enye white man's country abrofo no omo nyina free Europe omo ko ye na nipa wo omo kum nipa be ye 90 million ansa na omo etimi afa asase no enti na ansa ya Trump oka ye be pam we mu se asase na akoye omo dia na nso so nkrofo omo ko to no na ano omo sankrofo no omo from Indians no American Indians the try omo from omo ti America ho
Nti American Indians no enye so omo ye Indians na mom na Christopher Columbus oko no onim se eyi se oba Ghana ha sa na oko oni Dendego di Azambu janum ne ba nti na omo de omo adwene se ewiase ye flat na okọ kakra bia obekọ koto efra bibi bottomless abyss je se obeto amre mu a sa amra no eniase obekwa na no anu na owu enti omu hu se ewiase eye kurukuru ano na om se ene de aba ne se India foi omo si kwan yentimi ko China so eni yentimi ko dabi Arabs for no Arab eye nkramofo yi omo an si kwan a Eurofo ntimi mfa Mediterranean no so enko India enko di dwamba ena omo dwene ho se ene momie mfa Africa sa yebeko around sa na ekosi India na bi si dabi Africa no hwe unim ba bia ekos ni tokosi ene ebofa ha momu a obekọ akosi India obekọ round asas as no ye round enti ne yem suma nkrofo bi no momfa benkum so anasa to FM enko a omkosi India na ebre time na omde koye no ma bebo amane ene Christopher Columbus odinani hwe ato FM woko India okoya na kopia America enti kopia America no o si madru India omo eti ho no enti ne from American Indians no no nu India babia onze India na wo suban susu nyina susu ye different enti se Europe for eno beba amane makohu India for no ye India for no enti sa American Indian for ye friend ko we mu enye omudi no no omo ne ma se India for no ye hwan no for oh se omo no ewo mamamre so omo nso guma horo ti se oba Africa ha ye wo se bi akanfo the gumba for frafrafo fulani for sa na omo so tie omo so de tie Ghana omutimi kun nipa dodo sa oh omo mfatuo omo de bibia unze omo ko hunu se ankrofo no ti ho no omo de bibia se kuntu ne kata omo ho na omo ko Europe ko kan na omo de kuntu no ayare gu kuntu no bim shipu mama na on de bre omti o di kata ho pe a obewu ti se chicken pox ana ne masa oh enti omo ekum omo ena etuo nso so hukum India fo no bia nya mosika abrofo no hukum unia say India fo no omunia womo ekoto womo se womo no anka India fo no nya dwuma ma wo na India fo no se ye ti ha mo ba ye no ye nya dwuma ma mo sabi mo ni mbuye kura munware mo ho kankan ye ne nya dwuma ma mo enti ai friends say microphone omkoto India ho ne omkoto America ho no na omo ani abue pa no mo chirombo omo writing ni ade ho omo ko ye na eba se omo hu se omo ntimi ma sa microphone nya dwuma ma omo no ena omo kan se ne bendai no mo se ene moma yenko fa abibifo yenko Africa ne nko fa abibifo no na omo ye dwuma ma yen no be si popu chiwa wu wa no mo se ene bendai so enti broni bi a oye Britain ni na oye Anglican sofo na ne afindi kakra ono chiro adwom amazing grace also na chiro how sweet the name of Jesus sound na ono di kan ba Gabon eno be chire nkrofo
ɛna ɔde wɔn kɔ America ɛna ɔkɔtɔn wɔn ɛna free America no ɛba Britain no ɔfa sugar cane na ɔde ba Britain ɛna nso ɔbɛtɔn yɛ de ɔbɛtɔn yɛ na manfoɔ kɔka kyerɛ Queen Elizabeth the first sɛ hwɛ akɔn no kora friend say James musician no the ɔtwerɛ How Sweet the Name of Jesus Sound metal simbukum na meka ne din ɛna ɔse den na How Sweet the Name of Jesus Sounds writer enti basa no ɛna Queen no frɛ no no ɔse ha wo na mate sɛ wakɔtɔn nipa no ɛna ɔpa ne kyɛwaa na ɔgyae no enti na Romanfoɔ no nso so atrɛ akɔduru South America enti Romanfoɔ no bishop baako ɛna ɔbɛka kyerɛ Pope sɛ Pope yɛsrɛ wo a ma yɛ kwan na nkɔtɔ ni nkurɔfoɔ abibifoɔ no mfiri Africa. That's a brand and a friend the Roman Empire is very strong. Say we are seeing na besi in the Roman Empire na timu no. Roman Empire na timu no na mafo. John Newton. San e frɛ osofo no. Enti ɔkyerɛ book bi Amazing Grace, the story behind the song. And ɔka sɛ abibrem ha sɛ wo ba ha na obeto abibifoɔ no na ono omo kasa obia ka no korɛ obia yes straightforward so who so obi twa tro kire opɛ no ne bronia atsan na sɛ nipa no ne bronia san you need to ne kan sa asɛm no na ofa nipa no a dika no de onko ye no a you know a friend say Queen Elizabeth bra no sɛ ma onye sa bio no a kire e na Catholic priest no call Pope kɔsrɛ no na Pope si o monkɔ Africa na monkɔfa blacks no na mo de wɔnkɔyɛ nkoa a wɔn qualify for heaven. Pope no asɛm no yes adwuma mo de beto abibifoɔ tiri mu no sɛ ɔmbɛkɔ heaven ɔmkɔ so but say na yɛ Pope ben abreso Nicholas the Fifth Nicholas ɔtɔso num nyabreso ɛno ma kwan sa abrofo no meto abibifo mfonko edi ohima Elizabeth tie pe na ode ne ship no di the Jesus na ode ma Isaac Newton say mfonko to mfonko koton edi Isaac Newton no ship ode ba beto abibifo no first one no de nipa kakra bi ne koyo na we de oba beto no bebre enti your friends and question a woman is or buy no why enoton why mo neton nipa no ma won Gabon sha say no mo dey already ekọ no mu we say san enti Pope ma o mo kwan a na Queen Elizabeth the first a man she or no ownership or the Jesus and then omo dey buy na ehim fa no mo share enkwato mu dwa na nkasa asifiri omo de dodo no koy so already a Gabon na onim enti Gabon ho no koy enye ai aha ye frɛ no West Africa yi baby a ebuye kane ne Ghana mpoano anase Gold Coast mpoano enti wo so wo hwe a Bohu say castles sisi West Africa nyina dodo no a Ghana ha mpo ano oh bebro aduanan castles one mpo ano Ghana ha bebro aduanan 40 don't man Christian Bogo ne castles those from Ghana papa castles and forts say na Sena, over to Google how many castles and forts are in Ghana. Now, just say, woman him say, aha no, the Dikan Uba Ubenya Adiato. And the man a ton of beauty say, gold, Crabenya gold. Ubenya gold.
ubenya bisi ubenya cotton nyina na eton bi wa ne ade he nti unya enema to a ene nipa no so enhawa dwen yenye wild yenye say ye ne abue wo mbeto ye ne abue dada ye wo goldsmiths a omo ye yensekan with iron so ni ade Dabi o wo ba ye na ye chiniye no enye scientific ayi chiniye na ye hene ewo ye chiniye si ye hene so sa na tie ona ye melt ye di gold smade ayi na fe so ye rings ni ade nyina on beto ni ye ni ye seminar aye chemical process no na abrofodi ye seminar bezine yenso ni ye bi na efri ha ama ko ye se na omu sabe omu nware mpu omu nware na seminar no de obe na waye anti omu se fat no na de ye no nse enua no a maye oil no udua na brochi ho enye ye enti emmo bi ti se pigs na omo ye ho na omo de pigs no fat no aye seminar no abe se na nye na enti efie emma no enana eye seminar no kokodoma ene amonchi ni ade nyina the same chemical process amonchi na minim ye bese uhu se de ye ne laboratory no ene se de na ye nananom ye no fie no ye bi ani se wo wan se ye sidan ye dia famo ye dia mfidie se we nye ni se delegation of duties and ye nema bebre so on by na yesu fidie no yesu no as a potential energy physics ye na usmu na ahwai na yi aboa na enjina yesi adan titim omo by na enti slaves no omo so a won fi hakoe no omo ne ko sisi adan ma omo tena mu America and they kind of buy and Jesus na Queen Elizabeth the first dia as a Newton no be see ye wo Gabon ho wo mama ha nde wo mama ha so Gabon wa omo edi twen dodo na mo fa use na nipa na so ye dodo se ene de mitimi hu nipa dodo a omo ko ship no na abrofo no de dem bi ekoye a ahemfo no nso egiye na mo de bimbaze ahwehwe sei ahwehwe di mo hene no a ma nipa se du no ma nipa se ene ensa broninsa so sanity ene ensa ye dibia abro na eye ene yi na almost abro whiskey ni ade na ocha na obra nipa no omo bebre na za enti yes exchange omo de ma buy na yenso abi before so de nipa ma won so time so de na ohene e kan semo a na wo so enti ho no obi bitumi akase fa o ma mienu bra obi anfa ne ma mienu bra obede beba na odi no ma broni no na broni na de no ma kogu sipu enti eduru sa eye kakra no mu hu ze sa abrofo no odi nipa no kwa ombe monska ombeto nipa no ti ombeto nipa no dia ene se hwe na ye hu bebia benya bebia na sa bre no susu na West Africa ha nkrofo aye from Fulani fuyi ni adi no omo
some omo de enkremosum aba free Nigeria besi Ghana ekose Senegal ne ade enti omo no creative market Ghana hanom ba bia ye frɛ Salaga no de omo ya say omo ton nipa slave market Salaga market no na nipa nko na eton enti so asantifo no kɔ hɔ a ɔmotumi asantifo so no mo nipa no bi no makoton amabrofo no abɔden ne se o manye sika sa abre no a esa sa de so bi yesu ya na o che se ebra na aka man ne ti ba bi fa akono no mu nyina ti bo mu no eye salegafo no se bi eye fulani fo no ana na omo ekowia wo mo asante eye akamfo no ekoko wia no mo no makoa no magege oma je akamfo ne mama ene omo yere no ene omo de to feel baby omo feel na se sa abre no na fulani fo na no omo ho odene pa ano se amanfo omo no omo ho de se na omo so omo de ko ena ebae entina se bedi na nkasaba Eshasi akran sana asante abose ba. Asante be o man 1700 na slave trade ye enkwasum yi me ka se enkwasum a enye Salaga enkwasum kura o Atlantic slave trade 1400s ni ade na ye that time na asante bi ani wiase 1400 1500 1600 1700 na asante be ye o man endi wo a obeka say asante na 15 slave trade na ase no na me gi say o nim history no papa kra na asante we sa slave trade ya omo yi na asante bi we na asante nye oman na asante be ye oman no so asante bre papa na nye adwadi asem asante nye oman say investment group say monkoto nipa ha ne nkoto mo yesi da bi abra okun krofo no onko ye no so kra no omo sa rebel akire ya omo sa ebe konka asante na asante ma ai omo asrafo ekọ omo so eye danchirafo no za enti enya asem kitwa enti enya asante for na 15 slave trade na si o ino wo from here slave trade no no mo ton kwato no ye hu Salaga market na market na hefa na omo di enkwato hu dwane pa say ye de ye fani so wo hwe a history mu a Nigeria area ho no non flow slave coast free Gabon free friends saying Dahomey kosi Lagos ho no the non flow slave coast to dia na omo free house go coast to dia na we kire o de ne ton ade kura ne ton ana say ye toton ho slave coast how go coast dialect no mon ka say beni for start slave no so asante for start eni na your tiny nsengunu a ya na mafo say ba say abrafo nguma mu no ya chiro ba bi say ho slave coast entina o hwehwe ba bia ye pity slave na say monko ho na go coast na mo oh dem mitren entina je say enkwato woni dwane die na wo biedi it is one there or the penisika enkrofo e wa America bezi de say ebisi o mu free Kenya East Africa na adi nyina twa Africa wanhia slaves no mu free ba bia na sa be na ye dwadi ya na ewo honom sa abre no na eno no mu do mo koye afu ana mu do mo koye afu mainly say abrofo no koye no o ma chance ase na fa ena Britain so sabre na Britain any oman ya di kan industrialize ye je say di infidie eye niema nti niema be na omodi infidie no ye in the first place niema na edua ne wo America cotton sugarcane granite kati ya any potato no ni ade
enti omo e de ship makoko ekọ ayi ho a Britain ho a na omo e de mfidie adane danim na ya de foforo no masa akoton ama America fo no so sabre na ayi before the nisika besi na kura say nisika ye de ton nema wo hwe enema abrofo export to pa na hwe enema ye to a ye nusa quantity nusa enti no masa akoton ama abrofo America fo no na America fo no ama before no ado na meka say omo ma before na do a enye se bi a o ko body pa ana say ko bede ana bi sa o the chain so before no 9 sana omo samulai na omo do can say ti said the obi to dwum na omo de sika no rhythmically sa pepepe na basa obia o yare kra untimi enyo ahome enti I'm from chain gang enti omo ema abifo no adwuma saa na omo epon a aja omo akomo aduane omo aduane kakra na omo da ade chia na omo saba fuom enti ekwan a na omo di on faso no na omo mu nipa se ebia obi bibi friends aí kan say enkoa no bi obemba ne obawo a wo mu wura no befa akoda no se ne obetimi akoton no kra ne bawo obetimi akoton no se ma wo fa akoda no na onye awreho enti eba se mo kasa omote abrofo no ti se mo kasa apia omayi Bible mutem ne se etese mo kasa no mo ntumi ankokire mo no ana bisa na so mo omaton no so mo bibia ayira ese brofo kasa no unsa brofo so na omo mfiri fako omo ho no omo mfiri ebi free Britain ebi free England ebi free Scotland ebi free Ireland ebi free Spain ebi free Germany ebi free France nze France for na eko fa baby for Canada nti Canada bisi ne omo kasa horomi no French and English na American so Louisiana nom ne ayi nyina na French for na eko nti ubasi ho so Spain for na Spain for no de de ne ya na ebe di ombe to no so pa ye can Spain story kirewa sabi asifin enti omo o ba ma bi a o pese o yafuo no na ofie wato nkoa fo no bi omo a ebe adwuma ofie ni omo ebe adwuma ofuom enti na chese omo asumwa na odi anyiska ska na odi nyanso omo nka ho so obi wa o sie nti se be de kanama bia wo na ni na no mo bre omo bre enti America sika nyina ye slave no ayi enkoa no ena eye adwuma ma America fo nya sika na se ye bibifo mu no ena ko ye America fo nya sika sanity e be pomane na for this abri no enkoa ze bebe ye duru ya Ghana ye nya ye fa ahodi ni ade no oya se na be pass e mo tonko na hemfa na no mo do mo fa ansa na mo do mo duru eye sika mpo ano se wati baby on friend no last bath na bath se omo ekwa omo ebedware de etwato kra o asembanso di asembanso ho no na omo fa omo de omo akọ bia
Cape Coast Castle and I say Mina Castle. Na abrofo no so baby o bi a different osofo Gadiel Aro Aqua or Chiro maybe a friend Ogwa Abad Cape Coast Castle. No can say Ogwa Abad a heifer na autumn nimpa de one. No, ofana o ka say asembe na ede na ma so ede na so fo ne hu ye ma ne kan do kan say ye 20% enwere ono de sa so fo no say ono gokos breso ne wo no na ofri weniba enti obeye 24 sofo Methodist sofo pani in fact not chira de kra wo Infantipim, not the French one, Infantipim. Na prempe grade kra omo beye no can board no. And the only who name na koso na sabrenum. In fact, first Methodist 250 hymns are more translated the Christian sonjum no. Or can honor a translation. Sure. So later one no so a KNN no. Me can hone wow. And he also for no mano na me ni ho agrokra a friend Ogwa Aban mano dinu no Ogwa Aban I search the Cape Coast Castle I want to castle Ogwa Aban Kabokoso Aban Cape Coast ankasa ni dini Kabokoso na Kabokoso no for Portuguese ya say mo say cruising coast na English for be je no na omo ntika bokos no ase e na omo say e be Cape Coast coast David Cape Coast as I just say Cape Uni Coast ni asibia na Cabo Coast no say cruising coast na eno na the friends them Portuguese for no and Portuguese for no the two sa area Cape Coast bebe mu besi o makasa